odnosno najveća incidencija te bolesti. Imamo i mlade, ima čak i kod djece se može javiti i dijagnosticirati. Ima li genetska predispozicija tu? Postoji genetska predispozicija, postoje obitelji u kojima se javlja, ali ona nije apsolutno nasljedna bolest, ali genetska predispozicija određena postoji. Hvala vam lijepa. Evo čujem da su nam se gledatelji već javili, znači da smo im dovoljno zanimljivi, barem ova tema. Izvolite, slušamo vas. Halo. Morate stišati televizor i postavite vrlo konkretno pitanje ili neki komentar. Izvolite. Ako jeste tu, javite se. Ako niste, idemo mi dalje razgovarati, pa ćete se onda javiti. Dobro, budete malo kasnije. Oprostite što ste čekali, ali mislim moramo dati prednost gostima jer ste i onako postavili već dosta pitanja. Evo još samo malo, doktorice, pitam vas to zato što mnogi su svjedočili koji su sad oboljeli da nikako ne mogu naći mir, nikako se ne mogu pomiriti sa tim da su oboljeli i da im liječnici nisu znali na pravi način to rastumačiti, da su bili šokirani. Postoji li zapravo pravi način reći oboljeli ste od multiple skleroze? Ja ne bih mogla reći da postoji pravi način. Ja mislim da postoji pravi put, zato što svako ima svoj put. Nismo svi isti. Prema tome, ne može se dijagnoza saopćiti na jednaki način svakom pacijentu. I to nitko ne može... Ne bi se smio. Ne bi se smio. To je bitna razlika. Ali to nitko ne može napraviti bolje od neurologa, liječnika koji vodi tog pacijenta, koji ga je dijagnosticirao, koji je upoznao. U principu, nisu nikad oboljeli tu sami, tu je i obitelj. I to je onda, postoji put kojim treba povesti pacijenta da on u biti prođe taj proces suočavanja, jer nije lako i treba spoznati mnoge stvari, treba naučiti mnoge stvari. I mnogi čitaju, mnogi dobe informaciju, ali svi znamo da ono što spoznamo na sebi, što smo sami proživljavamo, da je to beskrajno vrijedno. I onda kad vrijeme odmiče i kad pacijent vidi da se ne dešavaju strašne stvari, da im je i bolje, da terapija djeluje, da ako je došlo do pojave simptoma, može se, ako se dobije pulsna terapija, da su bolje, da mogu funkcionirati, da krenu čak i raditi, da postoji nada i za drugu vrstu terapije, za usporavanje. Sad će mnogi gledatelji koji su mi postavili to pitanje reći da smo došli kod profesorice Šarkanji, onda ne bismo morali niti postavljati to pitanje. Očito su imali druga iskustva, ali ovo što ste vi rekli zapravo je uputstvo, a to je edukacija i svijest da oni nisu sami i da život nije stao. Koja je to skrivena snaga i na koji način ste vi to prihvatili, gospođo Trkulja? Jer vi ste mi također rekli, to je apsolutno šok. Dakle, što biste odgovorili svima onima evo, koji su postavili ovo pitanje? Kako se suočiti s time da bismo mogli krenuti dalje? Pa, to je bio period nekakvog sazrevanja. Znači, šok od svega, ne samo za mene, nego za cijelu obitelj. I trebalo je proći vrijeme, trebalo je vidjeti da to nije ono da još uvijek hodam, da sam još uvijek na nogama, da još uvijek mogu obavljati te svoje poslove koje sam do sad obavljala. I nemate izbora. Koja pitanja su vam bila u glavi? Jer, poštovani gledatelji, mnogi ste mi ovako rekli, prvo nisam znala što da mislim. Hoće li me suprug ostaviti? Hoću li morati otići iz ovog posla? Što će biti sa mojom djecom? Kako ću sve krvi to saopćiti? Dakle, puno je upitnika. Puno upitnika, a nikako ne znam kako da riješim jedan po jedan. I još ona činjenica što je sa mnom kao osobom u svemu tome, čini mi se da nestajem. Zato nam je gospođa Ljiljana ovdje dragocjena i da nam da odgovore svima vama zapravo koji ste sa tim velikim upitnicima danas. Pa sad iz ove pozicije nakon toliko vremena, od kad sam saznala, a to je bilo 2002. kad sam saznala da bolujem, mislim da je najveću ulogu u stvari odigralo društvo multiple skleroze. I oboljeli koji su bili u društvu s kojima sam mogla razgovarati o ovim pitanjima, da vidim kako su oni to riješili, da vidim kako njihov život funkcionira poslije toga. Vrlo je teško reći i suprugu i sve krvi i djeci, bilo šta, jer mislim, bojim ih se opterećivati. Jednostavno, nisam znala kuda krenem. I tu sam nekako našla nekakve smjernice, bilo mi je lakše, našla sam u stvari tu nekakvu podršku kod
ne kažem svi koji su u društvu, pa sad sa svima se slažeš, to je bila jedna grupa mlađih ljudi koji su živjeli sa sličnim problemima, na sličan način su ih rješavali, ali su već imali određena iskustva i uz pomoć ovih psiholoških radionica koje sam prošla, profesora Blaženića, i kasnije uz poboljšanje odnosa unutar obitelji, jer su bili već zategnuti, jer sam ja u stvari imala otpor prema svemu, bojeći se, branila sam se. U frustraciji ste bili, pa ste jednostavno bili protiv svega. Učila sam u stvari na koji način, što je važno u životu, kako bi se trebala ponašati da se ja osjećam bolje. Cilj je da se ja osjećam bolje, jer kad sam ja bila bolje, svima je okolo bilo dobro. Ma ja sam pročitala ovo i zapravo, poštovani gledatelji, ono što sam ja nekako osjetila u cijeloj ovoj knjizi jest odgovor na pitanje, ovo što ste zapravo sad rekli, ako sam ja dobro, onda ću znati pomoći i drugima da prihvate i činjenicu da sam oboljela, odnosno to je stanje, to nije bolest, to stalno govorimo, dakle da imam multiplu sklerozu, ali i da im pomognem, da im kažem na koji način možemo bolje i kvalitetnije živjeti. Dakle, osnažiti samu sebi da bih pomogla drugima da prihvatimo cijelu ovu situaciju. Zato je ovo jako dragocjeno. Evo sad kad već držim ovo, gdje ovo se može kupiti? Knjiga Skrivena saga se može kupiti u knjižarama Medicinske naklade ili na broj telefona Medicinske naklade i u svim knjižarama koje surađuju, koje prodaju knjige Medicinske naklade. Dakle, vaš komentar je zapravo otići u udrugu. Hvala vam lijepa. Evo, sad ćemo vas uključiti. Čujem da su već dva gledatelja opet pri telefonu, pa izvolite, ovaj put imate prednost. Izvolite. Halo? Dobar dan. Da li se čujemo? Jako dobro, izvolite. Evo, ja sam Edi Facović, evo, samo, uključio sam se samo kratko. Ja mislim da je multipla skleroza gora bolest od moje, a moja je šizofrenija, meni je to postavljeno, tako, dijagnoza od doktora, doktorice. Može mi koje od gostiju vaših odgovoriti što je to depresija, šizofrenija, ja uzimam lijekove i da li se toga treba bojati? Mislim da eto, ja se ponašam koliko god mogu bolje, normalnije i tako u odnosu tu s majkom, tata mi je umro prije 3 godine i tako, pa evo, moje bi to bilo pitanje. Gospodine, sada sam zločesta, sad bi vas podsjetila da svako malo se javite i uvijek postavite pitanje kad god je neki liječnik ovdje, ali nisam zločesta, pa ću dati vam mogućnost, doktorici, da odgovori vam na to pitanje, jer ste stvarno padobranac, jer je ovdje riječ o multiploj sklerozi. No dobro, dobit ćete odgovor, ali molim vas, nemojte više zvati. Kad će biti emisija o šizofreniji, onda se slobodno javite, pa možete i komentirati zajedno sa gostima. A sad idemo na drugog gledatelja. Nadam se da će ovo biti pitanje o multiploj sklerozi. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ne znam da li sam ja... Jeste, izvolite. Ja bih samo jedan kratak komentar. Ja sam supruga oboljelog od skleroze multiplex. On je, nažalost, prije 4 godine preminuo. 35 godina je bolovao od te bolesti i imali smo vrlo lijep brak. Odgojili smo djecu, školovali. Djeca su nam čak fakultetski obrazovana. I mislim da ta bolest ne spriječava ljude da normalno žive, da budu sretni, da budu zadovoljni. Treba im potpora, podrška i ljubav cijele obitelji, cijele svoje sredine i neka se niko ne plaši bolesti. Svako može naći neku zanimaciju, neko područje s čim se može baviti usprkos svojoj bolesti i može imati bogat i sadržajan život usprkos teškoj, da tako kažem u navodnicima, teškoj dijagnozi. Evo, hvala vam lijepa. Samo moj kratak komentar. Hvala vam lijepa i jako ste nam dragocjeni bili sa svojim komentarom. Hvala vam lijepa. Evo, vi ste se zapravo sad htjeli, da pače, izvolite uključiti. Dakle, govorili smo sad o ovom socijalnom momentu. Dakle, zdravstveni aspekt smo rekli, javiti se po pomoć. Vi ste socijalna radnica koja ste zaposlena zapravo putem javnih radova u ovo društvo oboljelih od multiple skleroze. Pa sad, vaša iskustva također će nam itekako dobro doći. Izvolite. Da, htjela sam reći da svaka bolest, pa i multipla skleroza, predstavlja i javlja se kad se pojavi u čovjeku određeni strah. I to je prirodno. I ovom gledatelju koji ima problema s jednom drugom bolešću, pa i ovim našim gledateljima koji imaju problem, odnosno bolest multiple skleroze,
mogu reći da se uvijek na početku svake bolesti